ngomhla ka-24 July ekseni kusukela ngo-6 ekseni kuya ku-1 emini sizobe sinematch la Olundi. Sicela zonke indawo uCeza nazo zonke indawo ezakhela uLundi amahlabathi onke sicela kuhlangane kwa-early ekseni ngo-6. Insizwa ke ziyasigcina isikhathi einsizweni ayikho into okuthiwa ibantu time. Sizobe sinematch sinohla lwezitolo thina ke sisamashi manje bafowethu sesiyavala siyabavalisa nje umhla ka-30 sabanika isikhathi esanele sesiyabavalisa ke manje asisafune ukuxoxa lutho asifune ukubonisana namuntu sicela ukuthi nje umuntu oyingxenye yokuganga nabantu bokufika vala umlomo ayihlalele phansi ngoba kuzoxatshanwa ngempela manje sibanikile labantu ithuba uma ngabe ngempela ububathanda bekufanele ukuthi ubatshele ukuthi abaphumi oma stand la emakhaya sesizongena emakhaya kuwo iZululand yonke uAugust wonke sobe sisebenza iZululand bonke abantu bokufika kumele behambe kusale kusebenza abantu base-South Africa. Sicela abantu bakithi bekhuthazeke bengene kulezi zitolo bevule lamasaluni bevule lamakhawashi bevule labo cash and carry asisebenze sizolekelelana sizobe sikhona sizokwenza ibusiness forum South African Business Forum ehlanganisa bonke abantu efaka lezi iphaza shop nezitokofela nazo zonke lezi zinto lapho sizohlangana khona sihambe siyothenga ndawonye senze ukuthi umnotho amanani okuthengwa kweimpahla angabi phezulu. Siyathokoza futhi. Jesita ngizwe emkhunu phakela umthakathi ngicela nazi ukuthi nasizona izingane bafethu azizona izingane ezifakwa ufana kankakane mbhumo ngicela nazi bafethu ukuthi nasizona izingane lento yabantu bokufika bafethu ayifike nje esinqumeni kwafika kakhulu indaba ngomhla ka-30 still basekhona abantu bokufika so manje nina athi niyabancenga kakhulu thina sona ke lamaZulu lawancenga mhlawumbe ngenza ukuthi nawo amaZulu ahlukene sicela umnqamula juqu usuku lokugcina ngci bahambe nje abantu bokufika bafika mawuthi faye behambe ngenduku bahanjiswe ngenduku bayanyanyiswa phela manje bazosiqeda labantu sibathusile abantu bazosifakela opoison ezitolo bamithi isosisi bethu uyabona nje kuzoba kuningi okuzokwenzeka abanenhliziyo ezimbi labantu ukuthi nabakwazi ukukhombisa njengoba bekwazi ukusuka le emazweni abezovula amasonto la ibingekho enhlizweni yabo ingekho emzweni yabo indaba yokufundisa indaba yokusontisa bahamba nini labantu bafethu sibadubula nini sibagwaza nini khulumani bafethu bekani igama elilodwa manje nje sithi sikhathele sama-South African sikhathele ngoba manje nathi ukulokhu silandelana nani singanikeza imbono noma ningathathi imbono yethu ngeke phela umuntu ozavuvuka lenyawo njalo march and march so sibe nonyawo lwendlovu ngeke akukhishwe nje usuku olulodwa nje bafethu bavele bekhishwe ngenduku nje straight qhuma induku qhuma isibhamu qhuma ubhushi qhuma umese qhuma iphuzi qhuma yonke into suku ngilindele usuku silindele usuku hayi silindele usuku hayi usuku olumnqamula juqu engezothi usuku maseliphumile kuloku nabantu ekulokuthiwa bayobonana nomongameli secret meeting fuck off yonke indaba yaleyo nto mnyanyile bafowethu namhlanje sikhuphukele entabeni thina siyokhuleka sizophuma ngomhla ka-20 njengoba sizophuma ngomhla ka-20 nje entabeni masiphuma nje entabeni bafowethu lo 10 days kusukela kumhla ka-20 kuya kumhla ka-31 11 days kuvalwe izitolo zabantu bokufika kuvalwe izitolo ngifuna ukuzwa mina lapha eShowe ukuthi umuntu ozonivimba manithi izitolo ayivalwe uzobe enivimbelana ngoba mvelase siyobuza ukuthi bawukhokha 5 million ngokuqala okwesibili amaphepha abo aright yini njengoba bonke abantu benikezwe umnqamula juqu omhla ka-30 kwathiwa bahambe bona basaleleni uyabona ningakhulumike kakhulu nabantu bakamasipala ngoba abantu bakamasipala omasipala bonke kunabantu abadlayo ngabantu bokufika so ningakhulumi ngapho kusukela Monday izitolo zabantu bokufika ziyavala and sicela insizwe izongena ezitolo manje ngoba sizokhuluma thina nama wholesalers la nama cash and carry la eSouth Africa ukuthi awenze lento ade yenza kulabo abantu bokufika abanikeze isitoko mahala ebese ukuthi after 60 days umuntu akwazi ukukhokha leyo mali leyo so ke sizofuna ukuthola ukuthi barenta malini uma berenta imali okungeyona somtshela ngisho umnikazi webhilidi ukuthi kulungile ngcono ukuhlala kungenamuntu ngoba le mali babeyirenta labantu barenta ngemali yama drugs thina kama drugs asizukwadayisa asizukurenta imali engaphezulu kwemali ofanele siyirenta so ke okokuqala lokho okwesibili amatekisi siyezwa labantu bokufika ukuthi sebeyangena ematekisini into abayenzayo bafike bethengele iowner itekisi kube ngathi iowner itekisi ngelalo kanti lo muntu okufika
bafike balithenge li-own itekisi bephinde bethenge lesibili itekisi osekungelakhe-ke elizokhesha apha kuyena. So-ke nabo labo bamatekisi funa besilekelele ukuthi kungangeni isihlava emsebenzini wabo osuhlule uhulumeni. Labantu masithi bazodla izwe bafowethu, bazodla izwe ngempela laba bantu. Uyabona mase bengena into ehlula uhulumeni amatekisi bekwazi ukungena kuyona. Into serious leyo. Niyabona. 2 itekisi i-car wash Ngomalume. Ingane zesikole. Angithi amatekisi transport nje ingena lapho yonke. Itekisi, i-car wash, i-spaza shop, i-tuck shop, amalokhuza, amasaluni, indawo zokugundela, nalaba occasion care babo. Siyayivala nje leyo nto bafowethu, akekho umuntu ofanele abanele. Uma stand useyaboshwa mpimpana abantu abaqashisa abantu bokufika. Kwayena lo mnikazi webhilidi yena qobo uzoboshwa ngoba uqashisa umuntu okufika ongekho emthethweni. So ke sicela ukuthi ke bafowethu sonke sibambisane senze isiqiniseko sokuthi lezi izinto kusuka manje ziyenze. Sokalisa. Nawu siyathokoza kakhulu emnyango wokhosi ushenge. Siyathokoza kakhulu ukunikezela kubantwana basendulo bonke lapha enkantolo yaNomdayana enkantolo kwaCeza. Sibingelela ngokukhulu ukuthobeka enduneni nayikhulu zonke abanomzana bendawo ney'nsizwa ey'khona. Hayi inkosi siyikhulumile lokhu saqala ukusebenza konke sikwenza ngokuthula nenkosi siyalelile ukuthi senze ngokuthula kodwa iyasivumela ukuthi sibheke lapha endaweni yayo inkosi esihlangana nakho esikubonayo ukuthi kungapheki kwethu siyophinde futhi sikuthathe sikubuyise lapha enkosini iy'nduna futhi sizosebenzisana nazo. Siyacela-ke kodwa umphakathi wakithi ukuthi usilekelele ekutheni usuke lolu khula emphakathini ngoba lunobungozi. Uma sizofuya abantu singabazi ukuthi baqhamukaphi leyo nto inobungozi. Kufanele-ke sikulungise lokho siwumphakathi. Umthetho walapha ezweni kwaZulu uthi umuntu uma efikile nje ezoqeda iy'nsuku ey'ntathu ehlele emzini womuntu lowo muntu uyabikwa enkosini abikwe enduneni. Akufanele umuntu ahlale engaziwa ukuthi umaphi. Manje-ke laba asebehlala isikhathi eside kangaka baze bazala ney'ngane ey'ngenay'bongo. Sikubona-ke lokho thina njengey'nsizwa zalapha ezululand kuyingozi futhi kuwumsebenzi wethu-ke njengey'nsizwa ey'zalwa ngamakhosi ukuthi siwalekelele amakhosi ethu ukuthi siwabonele lapha angaboni khona wona angafiki khona abone ukuthi kwenzakalani. Ukwethembeka enkosini lokho ukuthi uma wakhela indawo ubona into engalungile uyithathe leyo nto uyisondeze ebukhosini ukuze ubukhosi buhlale bazi ukuthi endaweni yabo kwenzakalani. Siyathokoza shenge ukwemukeleka. Mina asheshe ngakhathali lento yenethi I can work hard. Lento yokuthi uzama ukuconvince abantu ukuthi you can work hard, you can work under pressure. I am better than the next one. Mina who can speak English more fluent than loya omunye ngingcono. Yes ngingaphasa kahle na yabo kufanele phela uchaza asho interview nisho njalo hayi mina the suitable candidate for this job. Mina ngifuna lutho ngifuna uku-owner, ngifuna ukubilo ohleli lapha esitulini ownwayo ekushiwo njalo kuyena. Hawu kushiwo kanjani wena bongani ufunde phi? Angifundile naye akafundile. Yes amaboss wena akafundanga. La wena uzama ukwaconvince kuma interview ukuthi uthi wena you are une masters abanayo bona. Banamandla okuqasha wena nje ukuthi base bagadele kahle. Akisho wena we-slave esikhuluma isingisi kangcono nalabo abanye. So ngcono ya unama qualification angcono. Yes unama qualification angcono nabo abanye. So soholela kakhulu. Ngifuna kube loyo okuholela kakhulu ngokuthi mina ngi-own. Ngifuna kube i-owner. U-own unani bongani ufunde phi? Angidingi ukufunda. uHargreaves akafundile njengoba e-owner Nandos aba u26. Naye kanayo ngisho degree. Umlungu wenu lo owner amagarage awu9. Hayi phela yena ubaba wakhe wethathephi ubaba wakhe wefundile cha naye engafundanga. Wenze njani? We-inheritile kumkhulu wabo. Oh okay. Umkhulu wabo wentshontshile. Uyayizwa lonto? Umkhulu wabo wafika wantshontsha, wabizwa ngesigebengu, wadubula. Yes wabulala. Warepa, wathatha, walutha. Ukuze lengane manje ziqashe wena. Wena nje ubufundile ya usu best candidate for lo msebenzi bakuvuleleke ithuba mase baqasha bahambe bona bodlala iskepe. Ngifuna ukudlala iskepe namo olwandle ngoLwesithathu ngo12. Yes njenganapha.
ngifuna ukuzidobela ngidobe ngolesibili ngo3 ngalesikhathi wena ukhathele ubuka isikhathi ufuna ukushayisa kuyenzeka lokho ngifuna ukwenza into engiyithandayo yeah ngifuna ukuvuka ngesikhathi esithandwa yimina njenganaye uboss wakho ongakaza esikoleni wagcina akafika ngana matric into yena umlungu omkhulu bakhe baba nesibindi sokuthi bazithathe izinto kubeza bazi-own ukuze izingane zabo ziqashe nina esenifundile angifuni mina ukuvuka angifuni lutho nje kulezi zinto zabo no ngifuna ukuba ilo olwa nabo khona ngizaba yibona ukuze nina nisebenze asho nina nifuna umsebenzi phela ichoice yini hayi mina ngifuna ukufunda ngifuna ingane zami zifunde khona zizokwazi ukuthola amathuba ngifuna kube lo muntu owakha lawo mathuba akhe akhela ingane zakho khona ingane zakho zizozwa ngami ukuthi zingena nini ziphuma nini lezi ezifundile uyazi ukuthi mina ngidingani kuphela ngidinga isibindi nje leso sibindi ababa naso omkhulu baka Richmond noma omkhulu baka Hargreaves noma omkhulu baka Nombani omlungu yes sokubulala ngilwela ukowna ama means of production ukhona omunye ofuna ukuba nami kulonto ngiyozane ke bangazingane zakwethu thina soba nesibindi kuphela sokuthatha yonke into ngenkani sikwi survival of the fittest yeah sisempini ye survival asike empini yomdlalo asike empini yokubanga isingisi hayibo yinini enisempini yokubanga isingisi nibanga ama barber shop nabantu bokufika asikho lapho thina sifuna ukowna thina sifuna ukuhlala etafuleni elidetermine cost of living bonke abanami lapho eshe izandla phezulu eyabe ngifisa ukuba ngave kulula okunje sithi izandla phezulu mase ebusuku siqale namhlanje bengifisa ngabe bekulula kanjalo kodwa baba uSikhakhane Thuleleni ubaba uadvocate uMoses Khakhane yeah Mr Sikhakhane sifuna iway forward la sifuna usitshela silinde igama yeah asafuna umuntu manje sopolitiki sifuna umuntu onendaba nekusasa lama Africans yeah ukuze thina senze into ekufanele siyenze ukuze sishiye ingane zethu zi-owner yes sifuna ukushiya ingane zethu zizenzela amathuba omsebenzi ingawalindi sifuna uma wena uzama ukuconvince abantu abahleli kwipanel kuba ukuthi uconvince abantu abafana nobaba bakho ukuthi usho ukuthi you can work hard sikhathele ukuyotshena belungu ukuthi thina we can work under pressure sifuna ukutshena abantu abafana nathi abazi ukuthi kusho ukuthini lokho yeah yes sifuna ukuthi uma sesiholile lo salary sayibamba kuba ukuthi abantu abasetafuleni lokudetermine ivalue yayo abantu abafana nathi because bobela understand usizilethe ngeke simane sivuke ekusenziso sekuthiwa upetrol usuyimali enga hayi bongani lonto yahle lo mkhulu bakhe asinandaba noma singafa isihlule nathi bakhona futhi aboyiqhubeka angeke sithi ngoba naku sithi inzima bese siziqambela amangashanga ukuthi iyona freedom le akuyona freedom le yokuthi uzama ukufunda kanzima khona uzohamba uyoconvince umlungu ukuthi akuqashe khona uzokwazi kuba nesalary ezodetermine izitha zakho ukuthi iyimalini noma ikwazi ukuhambisa ifikiphi no isikhathi sokuthi nathi sivuke to effect yokuthi as own focal and akusiyona education ezosinika leyo ownership akusikona ukusebenza kanzima okuzosenza okuzosinika leyo ownership isibindi sokuthi sikwazi ukuthatha and lona kuyesigcwalisa amaphepha angeke sihambe so discuss iconstitution no so yenza ngo-highway ngale ndlela abayenza ngayo leyo nto iyakhokhelwa ngegazi hayi nisho ngoba nani ngakusabi ukufa akekho umuntu ongakusabi nakekho umuntu ohalela ukuthi engathi singabona igazi lichitheke but siyazi ukuthi impi necessary sometimes ukuze senze izinto zenzeke but uma ungitshela wena sisazohlala etafuleni sixoxe hayibo iculture yabo le angisho bona ngokweculture yabo vele ukuxoxa barobhana etafuleni yes bakhule kanjalo eEurope ingakho behlezi besorobha njalo uma sike sa etafuleni thina iculture yethu ayinako ukuhlala nokuxoxa siyenza sabantu abapractical as Africans ikona ngithe kuleya video yami sizwe emhlanje njengenkomo thina sifuna umhlaba sifuna ama resources sifuna ownership yezwe lo baba mkhulu bethu lonto ngeke sithole ngokuxoxa noma ngokwenza into yeculture yabanye abantu soyenza ngokushayana kuyashawana nje eAfrica fanele silweni sishaye sibulale sife emakufanele ukuze kwenzeke hayi ke mongathi awuyizwa le futhi kufuna ngiqale ngavele ngayisho lento kodwa akayizwa lento yena umuntu kade ufuna siqale ngaye kube bekuyangambe ngizothi ukube bengiwuphakela umthakathi namhlanje yabo kube bengiwuphakela iyodwa into engiyihalela kuphakela umthakathi mina kuphela hayi konke lokho kunye anginandaba nakho
hayi lokathi mina anginandaba nayo. Into engiyihalela kuwena nje ibhuti omdala ile influence. Mina mangathi uyimina okwazi ukutshena noma ngathi amaZulu noma amaPedi noma wonke ama-South Africans ukuthi asihlangane ntambama, mina ngathi asambeni soshisa ntambama. Iyona into engiyidingayo le ukuze ilizwe lime ngqi silithathe silise ezandleni. Kodwa uhleliphi ubaba uSikhakhane? Baba uSikhakhane yangihlupha lento yokuthi nifunde. Kumele ngabe nikhona la niyasitshenti kusasa siqale. Bese siqale nengane zakwethu. Ilo into esidingayo. Yonke lento enye ayinamsebenzi. Le ukuthi nifundile niyohlala etafeni nokhuluma bazonihlula lapho bayikhanda kahle isystem iyakwazi ukuzivikela ezintweni ezifana nalezo. Into kuphela eyithreat kwisystem irevolution, because irevolution ayikhetha ayiconcede iyenza. Yes, bekumele senze manje umuntu wena sisazoxoxa sihlaleke etafuleni si reconstruct sisi lento ayidingi reconstruction, ayidingi ukufixwa, ayidingi ukuamendwa, idinga ukuthi sishise yonke iqalwe phasi. Iyona isolution ke leyo, irevolution isolution. Ukube bengiwuphakela umthakathi bengizothi asiqale ntambama namhlanje. Yes, si late vele. Yeah. Greetings again, guys. Welcome back to Mzansi Daily Affairs. What I can say about this situation is the fact ukuthi sonke siyati bafethu ukuthi phakela umthakathi is just one man. We can't all be looking up to him because ngalendlela ngibona ngakhona it's like people are looking up to this guy for every solution, whereas he's just one man. And what he's done for South Africa, just one man, you saw the impact. You saw the impact, and I'm not excluding Muchasinta and Gizwe Mchunu, but we have to admit, Mundo ibambe kakhulu, it was Phakela Umthakathi. Even they Jacinta and they are perfect and great leaders who are actually leading this marches, and actually you've seen the impact. You've seen the impact of it. So we can all look upon these guys as the only people who can lead. Each and every province, my suggestion is that should have a leader strong enough or as strong as, or even more stronger if possible than Phakela Umthakathi. The whole country will be clean. The whole country will be clean, because I remember me around where I stay, the march actually took place and it was in effect, right? But the problem is that the march only lasted for like 3 days, and then there was a guy who actually like sent messages around WhatsApp saying that I even did the video here. If you can look at Mpumalanga, the march, he sent forth a voice note and told people that guys, on this day this is what is happening. But these guys, they just, for some reason, they lost the steam. For only 3 days, everyone's life is now back to normal. We are just accepting defeat just like that. Are we that lazy as South Africans? Are we that lazy as South Africans to do this? Because at the end of the day, these people who you are trying to chase out of the country, they have shops, and those shops, even around here right now, I can walk a distance and I can take a video. The Somali shops are actually opened. The spaza shops are actually, they are dominating them even now. I don't know what they are using. They're praying, maybe their God is actually very, very functional or whatever, but the shops are still open. Police, they move around here, they minding their own business. So if you close their source of income, there's no way for one to survive but to opt for the second option, which is actually to go home, because there's no more money coming in, because this thing is gonna end up leading into great violence and war. It's gonna end up leading to great violence and war in South Africa, and we don't need that as South Africans right now. So the solutions, we are like, we can come up with a solution as men in South Africa. We can fight this. Just leave me a comment down there below in the comment section. Just let me know what you think about this entire situation, guys.